Ki Khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Pilot jang ke Indian Air Force upapenhere ke ling Sonia Pam lani ke Tejas jet haga jing pen inam haga Dubai Air Show ulayap nakada ke jing bithei ke jet hasun uni pilot ude blatip kerteng ke wing commander Naman Sial ude busyang wasa Hakangra district jang Jela Himachal Pradesh Katnat yadari jang ke sarkar India klapha ke jing skolem syaki bahinga sem jang hologa ni ke jing Java Sngewsih bagi Indian Air Force kelas dangru bentok kibnya banlap yakada ke jing bithei jang ke jet kabla penheda uni pilot ka Dubai Air Show ka de ke jing pen inam ka behe tam ha ka perthei hendre shim na le show yakani la kumalai post nem AA bade hakka ka khandai je unai wing la pen ki imbyang yakani ke jing pen inam la ke India ba ke Germany kipat ba ki buan pet ka yakani ke jing pen I haga jing pen herjat la linyar bat marsinyo I ya ke jing bithei ba ke jing yang gading na ka jaka bahap ke Tejas jet Ukpa ubiyo iya gani ka Khubor jang jing bithei ke ling Sonia Pam ke India de ka por bodang war YouTube ban pet kai ke jing pen herjat ukhun na marba shua ban le che Dubai ukhun la batha ukpa bun pet khnang ye ke jing pen herjat jang ha Dubai Ukpa jang wing commander Sial ude u Jagannath Sial u principal blashong that na ko wega school Hakangra Marsinyo iya gani ka Khubor ha YouTube ukpa la phone la ka persa kurim kepada ke wing commander ha Indian Air Force de tamar kumtahi lawan poi ke officer jong ke Air Force yeng jong u bar mayo iya ki lo subas new bakala banja AA bar kumtahi kla pentep baka jet ke bethe kade ke penher do khon jong u ukpa la penkan ma bu khon jong u ude bas start bar upa pro jabiang bha ha ka por budang puli ha army public school but sainik school la pass ke NDA exam house nem arja khandai hading kani lorong kam sipai kelok jong wing commander Sial kadang don ha training ha Kolkata ha por baja kani ka jingja Sngewsih yo lok jongka kaladan ga jingyam brek ba shirkhei ha snong jong new pilot bar ki bahiyeng gedang apron ra ye kamet jong u shayeng